Nĩ kĩeha kĩrĩa kĩgũmĩire mũtumia wa Stanley Njiru hamwe na ciana ciake thutha wake kumagara ciumia 2 hĩtũku na ndaigana kuonekana rĩngĩ. Kũringana na famĩlĩ ĩno, tarĩki 2 mweri ũyũ wa kenda, Njiru arokete o ta mũtugo mwaka-inĩ ũyũ na makĩrutanga wĩra na mabundi, no akĩmera athiĩ taũni-inĩ ya Embu akagũre miberethi ya maĩ ĩrĩa yatũrĩkĩte. Kuna neighbor yetu ambao septic yake ilikuwa ina leak ikileta maji hii side yetu. So ndio babangu tukaitwa na fundi na yeye fundi akaenda akatuelezea venye solution ya kusolve hiyo problem ya hiyo septic. Fundi walimuonyesha, wakamwambia zile vitu zote atanunua, na baadaye akasema ataita mwenye boma hiyo ili waongee pamoja ajue vile atatoa hiyo septic hapo. Sasa kama kawaida babangu ndiye alikuwa anaendanga materials za hii mjengo. So alienda akaelezewa na fundi na akapewa hesabu yote. Na hapo mimi ndio nilimuona mwisho. Sasa alipitia pale kwa duka akaniambia kabla aendelee na kazi, wacha yeye aendelee pale aende kwa duka na mimi nimbaki hapa tukifanya kazi na mafundi na watu wa mikono. Thutha wa kũheo ithabu nĩ mafundi rĩa indo iria ciabataranagia, Njiru akiumagara erekeire taũni-inĩ ya Embu, no mbere ya aingĩrĩte ngari nĩ agereire duka-inĩ ĩno ya mũtumia wake. Tukaagana, akaniambia wacha aende town, yeye akasababu kuna vitu zenye zinahitajika zenye alikuwa ameandikiwa na fundi aende akanunua. Ithaa rĩgĩthira, mathaa merĩ, mũthenya ũgĩtuka, mũthuri ũyũ atarĩ aracoka mũciĩ, ũndũ ũrĩa wambirie gwĩkĩra famĩlĩ yake wagagu, kuona ti mũtugo wake gũtukĩrĩrwo kũndũ ataugĩte. Mimi nikaanza kumngoja, nilikuwa nafikiria kulikuwa na masisi huko Gishagi, kwa nadhania ashaenda huko atakuja, nikamngoja mpaka usiku ikaingia, nikaanza kupigia wale watu wanambebaga na pikipiki kama amemuona pande hizo, wakaniambia hajamuona. Sasa huyu mtoto ndiye alikuja jioni akaniambia, huyu wa mjukuu akaniambia ati aliona guka akibebwa na gari pale. Na kumagia hĩndĩ ĩyo, famĩlĩ ĩno ĩtũrĩte thabarĩ mathibitarĩ-inĩ ona borithi ĩkĩmwetha na kũgeria gũtaũkwo nĩ ũrĩa ũmwe wao angĩũra mũthenya barigici. Sasa tulionana hivyo na Njiru na mwisho kuonana kulikuwa hiyo siku na tulikuwa tumekaa mzuri, hata kiniambia ni tuendelee na kazi, na huko alikuwa anacheka, si alikuwa na maneno. So mimi naweza omba tu mtoto tu ambaye anaweza ona baba yetu asiogope kupiga simu ama kuripoti, kwa sababu already tumeshapiga ripoti kwa police station. Maugĩte marĩ na mwĩhoko wa atĩ mũthenya ũmwe Njiru nĩ akahũndũka na mũciĩ amacokerere arĩ mũgima. Ngĩribotera Inooro TV, Ngetu Wangari Maria wa Mũigana.